تماشاوان نهجاوی لهولیر هفدیتنا که دیروکی یا دن چه ببه هولیر بویا جه هفدیتنا چاره سرکرنا پرسا کرد و لحف کرنا کردان براستی بنیرن لگوری راجنامه امریکا المونیتور تی چاوره کرن که دوان روژین گلکی نزیک ده نونر تایبت تی سروک امریکا جبو سوری توم باراک که ده همان دمه دا بالیوز امریکا ترکیه و به هوليري ويكمين سردانوية جبو كردستاني دما كوهات هوليري ويلقال سروك وزير كردستاني مسرور بارزاني بجفة در رابورت دا هاتيه كود جفينا دنابرا سروك وزير مسرور بارزاني و توم باراك دا وروشا سوري و پرسا كرد لروج آوائي كردستاني بيگوتو بيش کرن لفل و فرماندار گشتی یه هزین سوریا دموکراتیک هسته جنرال مظلوم عبدیجی لقال نونر سروك امريكا جبو سوري توم باراك و بجفه سردانا باراك من قوت سردانا ويا يكمينه جبو كردستاني و بيگمان نتنوي سردانا يكمين با و سردانا که هم يا يكمين هم جبو سردانا که گلکی گرینگ با هم جبو باشور كردستاني هم جبو روجاوای كردستاني ریوبری خسر بانگ لحکومت سوریه کرد که روزنامه‌وان و نویسکار کرد حسن زازا سربست برده. ریوبری دبیجه زازا بیکو تو سوجکی بکه و بیکو بریاره که دادگاه الدجیوی ورستاندن هزین امنیین حکومت سوریه لشامه او گرتنه. حسن زازا جو کردن شامه کرکیوی د زندان رژیم اسد یا بردا جان خوش دستابو او جبر تهدید رژیم سوری کجبری قامشلو بو دما کو رژیم هات رو خواندن جاره کدن وگریا بو شامه و جالی هزن امنی حکومت سوری و هاتیه گرتن هجمارک یاساناس و پارێزەرên Rojavayê Kurdistanê li bajarê Bonê bûn li Almanya çimal bajarê Bonê bûn saziyeke nû ji xwe re ava kirin navê wê jî kirin yekîtiya parêzerên Kurd li Ewropa ew yekîtî ava kirin damezrandin endama Komîteya Rêxistina Yekîtiya Parêzerên Kurd li Ewropa roka şido jî têda beşdar bû got armanca wan ew e ku ji aliyê yasayî û qanûnî de ji bo Rojavayê Kurdistanê kar bikin یک جدا مزرینرین و یکیتی محیدین نعمانه او جد بیجه او دوری پارتیان دوری ایدولوژیان کار بکن او آلیکارین یاسایی جبو روژ آوای کردستان پیشکش بکن زنار شینول وی داره بو و او راپورت جمعه آمده کرد بسپورین یاسای و مافانه جدر وی مهوانان بپرانی جروش آوای کردستانه نه و لسوریه پارێزەر بوینه یانجی جبو پارێزەری خواندنه لعوه هولا باجار بونی آلمانیا دامزراندنا یکیتی پارێزەرین کرد لأوروپا رادگهینن اوه خانوما گنج لحلب مافناسی خواندیه روکا روشا لگریسپی و عفرینه به یک جسده من اوه کنوبونه ددانید. قال لك باجارن كردان ایروش آوا داگر بوش آلی ترکی و وجه ام کتن ناف لیگرنه کی کلاندنه کی ام کانم بیشن کو ام وک پارێزەر وک حقوق ناسه هانی که هاتنن اروپا دیاسپورا ام چت کانن اجبو هندری ولات بکن ما افتشتا ما خاص ام بتر ام فرا بکن بتر مستر بکن اجبو کو ام کاربن کو دوفراجی ام هندری ولات راجی تنسیق بکن ام تشاوا اف بن بيكرني ام بلقى بكن محيدين جباكوري أوروبا هاتية أو جيجياي كورمينجا باري كوج بكات السويد دي سالين 2000 دا باريزاري كريا وخوادية هزرا درسكرنا أوي سازية هفقرتني باريزارين كورد هفقرتنك بآلي به سربخابه نگری دایتا اول و ایدئولوژی یان پارتیا به اوجمر گل کی گرینگا جبر ام دخوازن دوار یاسایی دا
دنگ ملتی خو ده هندر یکیتیا ناف نتوی دا ده یکیتیا اورپا دا لحمو جهان گوری امکانن ام هر ولات کی بلا بونه ام کار امکان من کار کی باش بکن جی حرمت و رز ملتی خوابن و ملتی ما کن به حرمت و رز ما بکن ji Mihemed Elûyê li Birmingham'a Brîtanya parêzer e û rêyeke dûr û dirêj biriye ta ku ew pîşeya li Rojavayê Kurdistanê hebûye li welatê Nûlê a kincî bûye hevît. Dipirsim hûn dikarin çi ji hevpîşeyên xwe yên nû re bikin. مثلا امکان دهندری هفگرتنه بکن اندام خبرت اکسپریانس دهندری قانونی دا دهندری ناف دولتی دا مافی کردان چه کار امکانم بکن جبو ولات ما جبو خلق ما امکان مساعده لوان بکن ایدن گر کسی تخادا دبینه بخونه خاپش خینه اروپا شهادات کی بگره بو به پاریزر کل خواه ملت خواه ور کاری که حقوقی بستینه ام کانجی مساعده لوی بکن ریک پیشه بکن چون یعنی بو ما ریک زحمت بود دریج بوش بر کسی اجماع را بیجه تو نبو مبخا تجربه خواه معلمین آنها امزانن کس نوره خواستن وان شباب ما گنج ورن بلا چاوه خواب بدن خواندنه Yek ji pirizgirêkên parêzer û mafnasên Kurd yên koçberî welatên Ewropa dibin, cudahiya yasadananê di navbera welatên lê xwendîn û yên nihalê dijîn. Ji bo pîşeya parêzeriyê bikin, pêtivî bi jinû ve xwendina yasayê heye. Zinaşîn û Roda û Almanya.